pasamak itibiyan. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang tuy channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Agpa-refill kan, Henry Lakay, na ibusmot gaya mong tinanumta. Ewan, inton madamdam ba? Susan bakit? Day nawaw, apay nga inton madamdam apay laeng, kat makain inumakaon, amumot ang nagbara ti panawon. Ay, mabit lang ah. Tasaan pa yan alpas ti pasbasa ka libro. Makauray ka di mabakat. Ituloy muntaw kalpasan ti panagpa-refill mau. Mala, isaganam nga raw ta water jug tayo pa-refill ka. Punasam anasayaat. Tama nga no nakataptapok tumanag. Nakababain may. Tumakder ka nga ruditan na. Wan ko naklang nga rudan. Anya lakit di mo tan bakit. Anya ti panakit-kitam kanya kaya. Sa daw? Ay nawaw, apay ada kayo tinang bagkat iti danom yun, nanang. Kasadaw kat busy mo't ni tatang mo ijay balay. Anya ti aramiden ni tatang aya. Apay asan nga iso ti ibaon nyo. At damanen libro abas-basaan na. Anya? Bayamon ni tatang mo. Kas jay mo't at talaga day jay. Ay sana mabalin, nanang. Ni tatang kuma ati mga ramid iti day tata na pigpigsa. Noor-urayak ni tatang yaw ay awan latam mo kanakaw. Mabanugak amang idubli-dublay no dagduma. Mutuyan ta water jug, ta itulod ko, nanang. Ay saan na nakaw? Kabaila kong day taw. Amangan mo't no kumaro ti an na yun nyo. Saan mo't siguraw? Nasaysaya at matlaang no siyak ti mangisang put ijay balay. Bareng makarik na mo't tinalaing nga amayaw. Una yan bakit? Kunak mo ta siya kung tibang iparifil iti danom ta. Ay aglisi ka man iti dalan kaw. Muto yan tatulugan ka. Siya kung tibang isirag. Ay nawaw, kabaila. Kat no madlaw marigatan ka na. Ay do talaga ka. Napan ka kumaadagos idi imbaon ka. Ngam saan inuray mo nga insangpet ka dito'y balay. Sa ita, feeling concern ka kanumay. Ni bakit mo? Ay aglisi ka kunanay. Di ka man pasalsali di tadalan ka. Taad-adda marurutak ka. Pagkada akong bakit? Mapan ko iwayway tinuang ta. Mapan ka laeng San amasapul nga pakada ka? Ay nawaw, asawa ka bakit? Siyempre, ang pakada akad ka, tanuan mo at tinapanak. Aging kakadiita, kanasakit tinakam mo kanya. Pangasib di mo dadaulan tal daw ko. Ay suri gaminan Ulitak manang, agrubwat ka no adda papanam. Papansin ka launay mo. I love you. Agrubwat akong bakit? Makaparurot ka. Apa yan, mariginalain na ano tahusyo? Tinagbadda nga rod, pare Henry. Isumalagayam nga wanti danom adumano ni Jabalay. Takita man. Day taniaw. Iti pa'y kalman nga wan danom may. Tagayam, adamot tenang tagbat iti hosmay. Ada ka diti nalamalastiku. Awang nga raud. Jak mo ekspektaran at tinagbadagayam. Iso adjakon ang itugot iti lastikaw. Ay, mabiit lang nga raud. Tabang irwarak. Dalakala nga tarimaanan day ka no adalastiku. Ay alamang nga rod, pare. Agyaman aklaunay ititulong mao.
Hitay pa'y ngagsarsarita da Henry kung Chinalay. Anya nga tamot ti pagsarsaritaan da. Nagmayat pa'y ti isam da iti tunggal maysa. Ay nawaw, madiday to yan na mapaspasama ka. Nenene, agturong ni Henry itayan ka. Ay, agindadalaw sa tapno di na madlaw at igaraw dati bambantaya. Ay, Susan, bakit? Mag-irwar ka ba ni tilastikaw? Ano ang tilastiko, aya? Ha? Di mo ka di nakita ni Jenalyn itirwar, bakit? Ay nawaw, ti kayat ko amaamuan. Kanuan niya ti pangusaram itilastiko adaw dawatam. Aday ta ka di. Ay, tarimaanan mi ti host da Jenalyn na natagbat. Anya? Tulunga ka, takaasimit. Iti kalman ka dupay, ngawan ti danumda. No sabali at tao, alisto ka naman. Yapaw, papansin na talaga. Anya ti ko ng bakit? Ay kukwam tinangag mo. No kasapulam tilastikaw, mapan ka iti budiga. Na. Adoy jay, di ka manaktak, takas makita mo, ado tar aramidaw. Haday ka, Jenalyn. Natarimaanan ti husyo at tinagbatag iti luko. Ay na, agyaman naklaunay aparay. Ay, awan na yaman na. Nakabaybayan kayo mag para husla ang titarimaan ninyo. Nalpasan, Mari Susan. Malagayam, apay anak atakder kayo pay lang ditaw. Sika Henry, apay adi ka mapan iti papanam. Ay, mapanan bakit? Di ka kanya gugungit. At dati susi iti sigod apang iduldulinan ta. Ay, inukas ta. Rumwar ka ba ka? Wal, at dalakad ko ita. Ay, nawaw. Sa dino. Sana masapul ama amuam. Na. Ay, nawaw ka. Malay na ka. Sika mo, Ginalyn. Agawid ka. Jack magustuhan ti kasta lipstick mo. Na. Nakapuspos kulman. Agkape-kapay, nanang. Ramanam ti tinapay aginatang ti manugang mo. Awan ganas ko nga agkape anak ko. Ay nawaw. Apay mat, nanang. Saan akape ti gagarak? At dalaang kayat ko asaludsudan kun ka anak ko. Anya day ta, nanang. Sa dino nga tati mabalin a pagkatangan iti lipstick. An-anwan nyo ti lipstick, nanang. Ikit usar ka, anya kumapay. Ne, itaman pa'y. Igatangan naktuman, kayat ko tay nalabaga. Tauray adayuak na pintasaklat. O sige, igatangan kayo, inton agpasentro ak, nanang. Ay, nawaw. Apay, an-anom ti lipstick iti drawer mo bakit? Diyak pa'y mat nakita, nag-lipstick ka. Saan ko ako kaday talakay? Impagatang laang ni nanang kanyak. Ay, nukas ta. Aglip-lipstick maggaya man ni nanang ita. Diyak amo, ano anya tinapampanunot ni nanang. Diyak pa'y nakita nag-lipstick ni nanang bakit? Day tamot lang ti pakasdawak lakay. Amangan mo't no dati mapaspasamak iti unag ti pagtaangan da. Kat di tay amaw bakit? Day tamot ti adday ti panunot ko lakay. Kasaritak tuman nga agpaiso ni nanang no umay tumanan. Simangpot ka di ti order ko a lipstick, ay vi anak ka. Simang puten, nanang. Ay nawaw, kita man anak ka. Mabit lang, nanang Alaag iti shoulder bag ko. An-anom tinalabaga a lipstick, nanang. Aramatek tapno pumintasak manmat. Ay nawaw. Ita bakit kayo? Sayo mapanunot ti kasta, nanang? Diyak mo't ipalubos aday di a Jenalyn lang tinapintas dito lugar taya. Diyak mo't ipalubos, Anya? Ay nawaw, naka-lipstick ka mat, Mari Susan. Anya ko maitakan ka no naka-lipstick ka. Ay, bagbagay mo launa, tinalabaga a lipstick, Maray. Ay talaga, sa anak mo't nga agpaaba ka niya. Agpaabak? Saan mo ta kumpetensya ti panag-lipstick, Maray? Hindi ko nam siguro.
Kadyak nakita ti panagisem mo iti asawa. Idi na minsan. Papansin ka launay mo iti asawa. Anya ti ko na, mare. Nanya tinangag mo di isaw. Ay na, di ka maawatan, mare. Awang matyam mo kadakas nga inaramid ka tapno guraan nakakasta. Mapan ka lang gumatang. Gam nakapuspos ko ti lipstick mo, baka? Apay kit di asaan, kat bagbagay ko mag... Ay, nawaw. Ay puno ka man kanyak, bakit? Dan samat nakainlabam dita. Isuakasta ka. Saan ka mat nga lipstick, iti kay? Anya ko maitakan ka. Abagan mat numaysa ka dagiti karo ba tayo? Ti purpurmaam dita. Si kala ngaya, ti adakarbangan na nga agpapansin, Henry. Kabalak mat di ka bawatan bakit? Awam matya mo kadakas nga naramid ko. Agin di mo kapailang dita. Sa bagay, kasta kayo matalalakay. Nalaing kayo amang ilemang ite kalukwan yaw. Agyaman naklaunay iti panangitulod mo iti irek abi nga ikaw pare Teodoro. Agan anad ka nang runa ka rumabein. Unay kan bakay. Daklaan dito'y balay. Apay, aday tapay lang Teodoro. Tinangi pabagkata, bitibingay mo nga iri. Soma, tinagboluntaryaw. Di ka payagyaman ta dati mayat at tumulong kanyak. Jakon imbagakan ka, taamangan no awan mutlaang ti oras ma. Sapay nakapuspos ko, ta lipstick mo. Kurso na adam samit, dayta at Teodoro. Tinulungan naklaang kastanti bagham. Ay nawaw, madanagan akmata, na itikas tagar aramidin baka. Anya ko matipagdanagam. Una, tanagpaitulod ka pa'y lang, iti sabali a lalaki. Naasyan nga rujay tao kanya. Kanya ti kayat mo aya. Bagkatag ti may sasako nga iray. Ay saan, nasana ka sa ti kayat ko asawan. May lagayam. Nagadwa drama mo. Anya ti kagaray, tatang. Ay, agpatulong akman ka, ay bi anak ko. Anya ti may tulong ko, tatang. Ay, madanagan aklaw na yan anak ko. Ay, nawaw. Anya ti pakadanagan, tatang? Madlaw ko nga may nagpapapintas mo ninanang mo. Agaramat pa yan iti lipstick. Anya ko maitano agpapintas ni nanang, tatang. Madanagan na. Tamangan no at dati purpurmaan na sa bali dita. No maminsan tupay, kita dati karuba abang itultulod iti karga na ijabalay. Kas kung may dinaminsan, amo na nga awan ti aramidag. Gimda jay pailaan mo ta Teodoro, tinangi pabagkatan na itirik. Bakit kanlakay kayon ka ni nanang, tatang? Itian niya ko maaga pong agpaaram pailaang ni nanang ngay. Ay dati amo tayo ngay. Kasi no, nagpaaram ni nanang yu iti sabali. Natulugan na kanak ko, kasaritan man ni nanang mao. Aday takay man ako na akong tatang. Mangrugi kayo manan. Bakutan ni nanang. Itian niya makagapo nga agpaaram pailaang ngay. Anya ti may imbaga ni tatang bakit? May nagkid daw iti tulong lakay. Tulong? Wan, madanagan ka nung amin. Nay, anya lang ko na iti pagdanagan na. Wan tagpapapintas ka nung matan ni nanang. Madanagan no agpaaram ni nanang iti sabale. Naitalaing gayam. Ay, una yung dagita alakay kan bakit? Naku nampay lakay. Ipakat daman ng tiki na OA da. Imay ni tatang dito'y balay di na minsan, nanang. Ay nawaw, anya ti imay na imbaga. Agpatpatulong nga rod, nanang. Ay nawaw, apay kano kaadamot ti makan ijay balay. Sa bali at tulong ti kasapulan na, nanang. Anya manag. Agpatpatulong kanya. Tay pagarup na nga agpaaram kayo kano iti sabali. Isong agpapapintas kayo. Kurang pa'y data.
Saan kaya maawatan, nanang? Quits lang Uray iso magkat papansin iti sabali a babae. Ammom kaday iti na minsan. Tinulungan na ni Marigina Lane amang tarimaan iti husda. Ngam iti siya. Ultimo agpa-refail iti danaom kun mangbagkat iti irik. Awan. Alis tayo no sabali at tao. Ngam no siyak nga asawa na. Ay awan ti manamnamakon kwa na. Kinasaritam ka din ni nanang mo. Ay vi anak ka. Hanya ngay tiinbaganakan ka. Agselselos laang dayjay, tatang. Anya? Kasanumat ngamin. Di yo amo at tulungan. Ngam no sa bali a tao, alisto kayo. Iso aday ta, nagpatulong matanay iti sa bali a tao. Ay, iday tati makagapo. Wen, tatang. Madlaw ko iti tono ti boses ni nanang agselselos. Tinulungan nyo pa'y kano ni Nana Jaynalyn. Ay, word na nakaw. Isumat lagayam, tatang. Agselos basit dya, bakit? Dahil talang gayam ti makagapo. Ay, alahin to sumaruno. Amukon taramidag. No na duma, di mo ngamin maidiretso ni nanang yung kanyak. May salaang ti may bagak kada kayo, tatang. Saan adakas ti tumulong iti sabali a tao? Ngam unaan nyo kumaatulungan ni nanang. Tapno saan nga isupay a pagsilosan ken pagsakitan tinakam na. Uray asino mat nga asawa agsakit tinakam na no sabali a tao ti priority ti lakay na. Ay nawaw! Saan adakas ti tumulong iti padam a tao? Ngam sakbay a tumulong ka, ununa ampay kuma ti pamilya. Tapno saan nga isupay a pagsakitan tinakam ti mismo a kapamilya. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya ti kunam itayan, Kristianak ka. Ada trabaho nga pa-applyan mi iti gayem ko, nanang. Ipadas ko mamatyak trabaho ija bagyo. Ay nawaw, masapul ka di nga ija iti pagtrabaho manakaw. Maanusan, nanang. Mailiw kami kidi akin ni tatang mo. No iti adayo a lugar ti pagtrabaho. Saan mo't analaka ti mang sarungkar ken ka ijay. Nang runa ka di mi mo't kabisado ti bagyo. Aglugan kay laeng itiban, wenno boss, nanang. Sabaten kay tulatan iti terminal. I-text dak laeng no kaano tapno ammok. Sino nga yan ti kadwami kin ni tatang mau no kastagayam ti planaw. Agurdungak laeng, nanang. No adda maurnong ko, di ag negosyo ak dito'y lugar tayo. Awan tumat gusto pagtrabahuan dito'y. Adda pakipordiyaan ngam saan mat akanayon. No kasta trabaho gaya man ni Krista, iyay bagya bakay. Wala kay, napanda nag-apply iti gayom na. Ay, gusto no anda pag-applyan da ijay, tapno makaornong man. Ijay matlaeng ti pagnaudan na lakay, agabang tukanaw. Ay, may mayat manan. Tapno sana mabandaw ngagbiyahay. Madanag anak para iti anak talakay. Ay, nawaw.
Anya launay ti pagtanagam. Kasaan matan nga ubing ti anak ta. Awan ti mga sikasukan ko na ijay. Haha, si kakit ti mabakat. Amo ni Kristay, tararamidan na. May mayad matlang, no dati pagtrabahuan na ijay. Tapno dagaw sa makaurnaw. Okay lang ka nga agtrabaho ti anak ta iti adayaw bubong. Una, pagsayaatan ng tumo tayo tabakit kahit. Nulapdan ta. Anya gay ti mapasama kan kwa na di tao'y. Katawan mo ti patawid ta, amulaan na. Si kamot gayam ti masalaw ko, Mari Cristi. Kumusta kan? Nagapuhan samot iti bagyo. Nasayat tamat, Mare Angela. Uwan, adalang inasikasok iti bagyo, Mare. Agtrabaho kan samot tan iti bagyo, Mare. Naalam, Mare. Ipadas ko, mamat. Anya nga iti inaplayam at trabaho ijay. Ay, kwa, Mare. Supervisor. Ay, nawaw. Mayat nga rod, ano kasta, Mare? Ni Elisa akalugaran tayo. Janitress kanumat iti may sa amol. No, siyak. Jak kaya ti agbalin a janitress, Mare. Jak lakit di maanusan. Nagasat ka no at dati daddo mga aplayam, Mare. No da kami ako no choice. No anya ti adda. Iso ti anusan me. Nakabaybayag kamit bakit? Itluglaang matimapan mo gatangan di tay store. Pasensya kan lakay. Naranaak ngamin ni Mari Cristi di tadalan. Siyempre, nagsarita kami paimot Nay, anya man ang tiimbagbaga dahi ako marim kan ka. Agtrabaho ka no iji bagyo, lakay. Ay kagmayat nga rod ano kasta. Awan mo't lang ti pagtrabahuan na dito'y lugar tayo. Amom no anya ti posisyon na, lakay. Anya ngay ka no? Supervisor. Supervisor ti? Dayta ti jakon sinaludsod. Nagmayat adenggan ti trabaho na. Supervisor ko naman. No sa anak ngagbidot, na nga tumatlaang dayjay a posisyon. Anya gaminan ti trabaho kay na playa mi ti bagya. Kristiyanak ka. Supervisor, tatang. Supervisor? Wan. Supervisor iti may sa hotel. No sa anak nagkamalay. Nangatawa posisyon day ka anak ka. Ay, wan, tatang. Siyak ti boss. Naimbag man talaawat ka. Ay, syempre, tatang. Nalaing to'y anak yu. Amuyo ka di. Ado kami ang nag-apply kat siyak ti pinili da, tatang. Ay kat congratulations anak ka. Say-saya at matitrabaho mi jay. Adamot lang ang anak yu a supervisor, tatang. Saan asinsinan nga hotel day jay? Hotel dagiti sosyal ti pagtrabahwak, tatang. Agrubuata ko, nanang. Awan ka di tinalipata, manakaw. Awanen, nanang. Mala, agan-anad ka ba't ijay anak ka? Uray da kayo ka ni tatang, Agan-anad kayo mat dito'y. Di liw-liwayan ti mangan. Di mo liplipatan ti umawag, anak ka. Wen, nanang. Umawag kada kayo no sa anak abisi. Okay nga raw, danak ka. Agan-anad ka mo't iti biyahe, ma. Wen, nanang. Mala, agpakada akon tapno sa anak amala daw iti biyahe. Nagrigat lakit iti kasto, lakay. Ay, maturog ka ba't gabinan bakat? Anya turasan. Sa anak ka rin na makaturog, lakay. Dua lawas lang nga di mo nakita ti anak ta. Kailiw ko launa yun ti anak ta. Kasapulan na nga raw trabaho niya bagyaw. Saan mo ta mabalin nga gililad lang dito'y balay? Anya nga tano'y bagata nga agawid lang. Ay na, sana mabalin di kasta ka panunutam. Amumay, supervisor iti may sa hotel ti anak ta bakit. Mayatan na jaya trabaho na.
Ang pudno nga ta supervisor ti trabaho na ijay. Na, si kakit di matbakay. Sa masiguro nga ibaga ti anak ta, ti sana pudnaw. Anya mo ti buyaam, ang hila bakay. Ti video ni Marie Christine lang kay. Nagmayat man ti hotel a pagtrabahuan na iji bagyo. Talaga a hotel dagiti baknang. Mayat pa'y ti posisyon na, ta supervisor adagos. Kita ti impos na a video kanila dawan na. Ah, kasta ti uniform da? Wan. Sa dino yung bagyo ti pagtrabahuan na ya? Basta ije bagyong uray ibaga na, saan tay laeng nga amuno sa dino. Hello, Christy, anak kao. Imawaga akta nagsweldo kami nanang. Mangipaw itak iti groceries kan kwarta kada kayo. Urnugam kit day para iti negosyo nga arapaap mo, anak kao. Ay nawaw, nalipatan yun samatan a supervisor ti trabaho dito'y nanang. Dakkel ti sweldok iti pinulan. Ada akong dito'y terminal. Ipawit ko langan kada kayo. Sabatan yung matdita paradaan. Sige, anak ko. Urayan may nga road. Agyaman naklaunay. Agawa ang tagpulos lakay. Sumangput ti biyahin ton madamdama. Amang anudyak mabagkatimpaw iti anak ta. Muna ka gaminan niya paradaan Saan mabalain? Ay nawaw, sumarunuak matladagaws. Amok ti ugalim kag. Sigurado apagurayan naktumanon itinabayag ijay. Ay, mabait lang nga raw, tagpala sa kaon. Agawa am kunak manan. Wan, di ka makaururay man. Isistoryaam ka no magkayam a supervisor iti sikat a hotel ti anak ta el mabagay. Ay nawaw, anya kumatidakas ijay ngay lakay. Pudnumot a supervisor ti anak ta. Wala, gamdi mo mat ipasikat Maday ti kasta bakit. Asinaw tinangibaga nga ipaspasikat kaw. Kadagiti kalugaran tayo matlaang Nakita dala siguro ti pawit ni Christy ang napantasin abat ije paradaan ite. Iso nga umapapal daman na nakasta. Ay, unay kan bakay. No di dasal sa ludsudan. Saan na masapol ngay bagam. Aguli makalagan. Tapno di da ibaga anaparamag ka. Nag-text ni Auntie Soledad kanyak puldulakay. Anya timbaga na. Agawid da kano asa nga pamilya. Ay kinasaya at mat ano kasta. Tapno addaman ti agnag di tidakkel abalay a pinanawan da. Agbakasyon da laeng lakay. Mayatan tibiyag da ijay abroad. Ay nawaw? Kunak ano dito'y damutan nga agnad? Saan? Mayat nga tati trabaho da nga agasawa ijay abroad. Ijay matlaang agtrabaho kan agad-adal dagiti anak da. Sa bagay, iti kinabayag da ijay, kat sigurado nga adon tinaipundar da. Tulungan naktuman nga agdalos iti paraangan da lakay. Ay katuna, day talaang gayam, bakit? Christy? Auntie Soledad? Oh, dito'y matgayam ti pagtrabaho ang balasang. Ay, wan auntie, mayat da ita. Makaurnong ka, uray sa gabasit. Tinapatag kat adda maurnong mo. Wan auntie, jak impagarup nga check-in kayo dito'y pagtrabahuak. Agdiretso kami kumaiti lugar tayo. Ngam kayat nila kaiko ti agpasyar dito'y bagyo, sakbay nga agawid kami. Kasta ka di, auntie? Mala, panawan ka pa Tapno saan ka mataktak iti panagdalos mo? Pasarabo may para kada kayo, Angela kaanakan. Agyaman naklaunay, Auntie Soledad. Agyaman nakmat. Ta dinalusan niyo ti arubayan mi. Itad kunto ti gunggunayo inton bigat. Saanan, Auntie?
Tulong mi dayjayan kada kayo. Ay, sana mabalin. Rumbang lang amang tedak itigunggunayo. Tasaan asin sinanti agdalos. Aywan gayam. Nakitak tigayem mo iti hotel ang nagturugan mi ija Bagyo. Unante, supervisor kanupi man iti may sa asikat a hotel ijay. Supervisor? Wen, isuti ko na ante. Cleaner samet ka anakan. Madama ka ti panagdalos na idi nagkita kami. Anya? Agawid ka na ni Krista inton bigat bagay. Awan trabaho na. Agbakasyon ka no, pay. Apay akasladi ka na ragsak. Pudnod sa tagwarwaras ada maglakay. Ay nawaw. Anya damag mananday ta. Saan a supervisor ti trabaho ti anak ta ijay Bagyaw. Ay nawaw. No sana supervisor. Anya nga raw. Cleaner ka no, Anya. Ay nakababain ka dagiti gagayam ko. Sapay imbaga kadakwada a supervisor ti anak ta. Ay, nuapay mo ita nagulbod pa ilang ti anak ta. Diyak mo iti dayta, Kristay. Diyak mo no anya ti aday ti panunot naman. Oh, apay akasta tila ngayon, nanang, tatang. Apay matakas jay tinaramid mo, anak ko. Ah, anyat kayo tiyo sa nanang. Sana masapaw nga gulbod ka. May papaniti trabaho, manakaw. Ah, ay, kwa, tatang. Nadamag mi asan kaya masupervisor ti trabaho mi kay Bagyaw. Eh, tatang. Sapay panpanakil ka kadagiti ko kumarik. No apay nga may na nagulbud ka kada kami. Gaputa mabainak, nanang. Nakababain ka dagiti kalugaran tayo no moamuan da a cleaner lang ti trabaho. No amuyo a cleaner ti trabaho ijay. May pagpanakkel dakpay nga ta. Amo manakaw. Awan, di nakababay na trabaho. Uray anya pa ya trabaho dahi ta. Tinapatag. Kat nadalaw sa trabaho. Pasensya kayon, tatang. Nanang, pasensya kayo no nagulbudak kada kayo. Di mon ulitin ti kasjay, anak ko. Husto ni tatang mo. Di mo ibain ti trabaho, amang bibiyagkan ka. Kunakon ka, sika talaga ti sarsarunwak, Mari Kriste. Kumusta kan? Nakita na pailaang mat. Kumusta kan, kunak Mare? Diyan ka mo nagawit kagayam. Eh, kwa, okay aklaang. Nagawid akta, agbakasyon man pay. Iti kasta nga itsuraam, kat madlaw asaan ka nga okay, Mare. Ada ka di parikot? No addaman, sigurado adinak tumaawatan. Aguray ka, Mare. May papan ka di dayta iti trabaho mi di Bagyo? Wan, naragsakan. Siyak ti pagsasaritaan da di tatirse na itay. Ay saan, Mare? Kinapudno na, maasyanak matkan ka. Ti ibagam, naragsak kayo. Naragsak kayo, tanay babainak itintero a barangay tayo. Ay nasaan nakakasta, Mare? Ti maibagaklaan kan ka. Kitdakas ti agparamag. Janitress ka man, cleaner ka man, dishwasher ka man, wano anyapay at trabaho dayta. Okay lang. At least, amom aligal ti trabaho. Ay, nawaw! Uray anyapay ti posesyon wenno trabahom saan mo kuma nga ibain. Tinapatag kat legal kan nalinis ti trabaho. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Kadagiti agduduma apasamak iti biat.
Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Naimbag abigat mo, Linda. Nasayat mo, tanasapa ka nagriing ita. Apay ka di manang pinang. Awan ka di ti aramidam ita. No awan ibaunak manan. Wun, itulod mo lang dagiti papeles iti coffee shop ti gayem ko. Ijay sentro. Wun, adang aming trabaho ita. Diyak masangot ti mangitulod, kat kasapulan na dagi dya papeles. Jak amo ti ayan ti coffee shop da manang. Iti asidig ti terminal. Jak amo day tamanang. Ipakitak ti ladawan ti coffee shop, tapno di ka marigata namang sapol. Si kalaangan ti mangitulod manang. Jak amo tay bagbagam. Amangan numapukawak pa. Kat no agdi-date kayo mat iti nobyo medyo sentro, kasano kumaamapukaw ka? Unangam saan mat nga iti coffee shop ti gayem mo ti papapanan may manang. Ay naapo aya. Kunak man no dati trabaho, mita, pinang anak ko. Ada kumaa, ngam kapilitan ang naglangan naktatang. Intulod ko dagiti papeles iti ayan tigayem ko, takasapulan na kanu ita. Ay, nawaw. Kunak lakit din, no iso sinapanintulod ni ading mo, Alinda. Ay na, di mat nga rod may baon da dya tao tatang. Anya? Di na kanuam mo ti papanan na, amangan kanu numapukaw. Ay, una yan tikas na panagras-rason, tikas jaya tao. Talaga siguro nga awan ti pagbaliwan na tatang. Patsyo mata din mo, kat no agdi-date da iti nobyo na iji sentro. Kinasadot na kit di daytan tunggal adamay paaramid, nagado arason na. Agrubuata kong tatang, adaman ng trabaho ita. Ay, agananat ka anak ka. Wan tatang, ay wan gayam, ipaluto yung tuman ka ni Linda ti karni ti baboy iti ref. Anya luto gaya anak ka. Iadobo na tatang, adumat kit di ti patatas dita. Ay, sigay ibagaktukan ko na intun makareeng. Riingan yung aminan tatang. Anyat orasan ngam nakaturog pa'y laang. Ay, agungat na jay, numadisturbo iti pan naturog na anak ka. Siyak tupay kit di ti pagpupudutan na. Ay na, talaga day ta babae. Makaparurong ti kasta nga ugali na. Ay, day tagaraod. No kasano ti kinasingpat, kan kinagagat mau, isumat ti kinatangsayt, kan kinasadog ti aday. Mabalin ka day, si kapay latag luto Linda anak kao. Saan pa'y kami nanalpas ti araramidag? Anya ti mailuto ayan tatang. Adubo ka na kung nanimanang mau. Ada ti karnit baboy iti ref. Ay nawang, jak amo tagluto iti adobo tatang. Ne, ay manutitawon mau nga maging gaita. Di mo amo tagluto iti adubaw. Urayan nyo lang ni manang tatang. Ay sana mabalin Sigurado mabandog ni manang mau iti trabaho na. Di da kayo latan tagluto tatang. Dakto mga rudam mo no kasano. Kun amangan no saan ama gusto ni manang tilutok. Sayang pa iti karne. Ay, imposible ka ba? Di mo ka di amaw. Wano sadot mo lang mananday ta. Nagimas matan ti adobo nga inlutom, Linda ading ko. Kasto iti timpla ti adobo ang kayat ko. Kasta gaya manang. Inton sumaruno, sikan tumanan ti paglutwag Ay, ada ka magayaman pinanganak ka. Kumusta nga ikiraman tinlutok nga adobaw? Magustuhan ka di malaan. Ay nawaw, kunak man nun ni Linda tinagluto, tatang. Ay, siya kanak ko. Siya tinagluto.
Tasaan ka numat nga mau ti kapsat mau. Anya? Husto ka di tinaibagan ni tatang? Ultimo adobo kat di mo amo alutuan? Madanagan aklaan ngamin manang. Amangan no sa bali ti expectarum. Sayang mati karne no bilang mantag kam maliak iti timpla. Ay nawaw. Iti kasta nga edad mo, di mo amot agluto iti adobo? Di mo matamo aminan? Di mo amo? Wano talaga asadot mo daytan? Di nakmat bugbog kawan nakas na amanang. Nakababain ka dagiti ka aruba. Uray pa'y mangagda ah! Pudno mati bagbaga! Na, sa dino ka naman ang tipapananday dya alinda, tatang? Ay, sinalunsod ko itay. Gamdi na matimbaga no sa dinaw. Dayta ti paglaingan day dya babae. Malapagpasensya amlatan ti kapsat mo, anak ko. Ay natatang, naibusan ti pasensyak para kenkwana. Kastala ka na ayunan. Tunggal adamay paaramid kenkwana, ibaga na adina mo. Kastamot ni ading mo, sipod pa ide. Ay, dayta nga rod ti pakasurunak, tatang. Kasanulangan no makiasawa. Di nanto amo ti aramidan na, kasta? Ay, barang nodan to ti pagnakman na, anak ko. Ay no, talaga apapudutan na ti ulok ti kasta nga ugali na, tatang. Ay nawa, anya teraramidam dito'y balay, Linda. Awan mo tinagtulagan ta nga umay ka dito'y balay. Dituyak pa'y man nga agi standby. At akadida ka sa napasamak? Marurudak launay kun manang ko. Ne, apay ni manang mo? Nagadumanin asa una iji balay. Kasangsangput na laang. Anya? Iso adituyak pa'y laang balay yung agi standby. Tamangan no anya pa'y ti maisawang ko kankwana. No kasta ti mapasamak, siyak tumanin ti dakas iti istoryana. Anya nga ta, no dito'y balay yulaang ti pagnaidak, Jojo. Ay sika no kayat mo? Saan mat siguro akontraan ni nanang mo, 25 na matan. At datan iti husto nga edad. Sa bagay, at dati puntom. Kasaritak to ni nanang. Unman, tapno mapan ko laangan alaan ti gamit ko iti balay. Jakmat laang kaya ti agnaud ijay. Tapasaray maong tanak nga uray awan mat ti makagapu. Mala, bayam. Kasaritak to ni nanang. Man nakaawat matkit biday jay. At damat gayam tinubyam dito'y balay, Jojo, anak kaw. Agnaid ka nun dito'y balay, nanang. Anya? At dati dida nagkinawatan iti kapsat na nanang. Nagado ka no ti sao ni manang na. Abangan mo't no simple laang nga apaday ta. Diyak mo no anya ti pudno napasamak nanang. Diyak nga minakasarita ni manang pinang. Ngam sapay la kuma, tauman nugot kayo nga agnaid tinubyak dito eh. Di kay kumaagdardaraso daw sa nakaw. Amangan mo't no tinubyam ti ayan ti parikaw. Adda kamin iti husto nga edad nanang. 25 mimot na. Wan, agpada kayo nga addan iti husto nga edad. Ngam saludsutek man. Adda ka din ornong maw. Ay, dayta ti awan pa hinanang. Makitam dayta. Agpada kayo nga adda iti husto nga edad. Ngam awan mat ornong yaw. Agurnong kayo pa'y mata. Tapno saan kaya marigatan? Ay, adda matigar din ko nanang. Adda ngam kanayon mata malugi ka. Sikamat gayam, marisitang. Imbayak, tadaman ti kayat ko asaludsudan pare tunyaw. May papan ka da iti anak ka. Wan, adda ngamin ijay palay. Kat kayat nakanumatang ti agnaud ijay. Ay nawaw, apay ngagnad ijay. Kasaan da pa'y ba't anagkalay sa iti anak mo, maray? Day tamat lang ti may sama kagapo, no apay nga imayak. Anya tinagapaan daya iti kapsat na. Ay, pinagsasawan piman ni manang na. Takasanaw. Di namit ang muti araramidan na. Tunggal at dati may paaramid kan kwa na. Katibaga na dinamo. Agrama nagluto, dinamo. In short,
Sadot gayam. Kaslakastan Iswa ka na ayaw na napudot ti ulo ni Manang nakankwana. Ay, oray siyak matapi man. Nukas talaang ti kabalay, talaga ang maumata. Malabay no ipilit na ti agnaid ijay balay. Surwak taw, saan ang mabalin ti kasta nga ugali kanya? Anya ti ko namitayin, tatang? Agnaid ni Linda iti balay ti nobyo na? Iso ka numot ti kayat na. Ay, nawaw. Di na kayat ti agawid? Ay, amo mampay ti kabsat mo. Di na kayat ti agawid, ta di na kayat ti mabagbagaan, tatang. Para makita, Ala, palubusan talaga. Parang isaw ti pagnakban na. Sa bagay, at dadamutan iti husto nga edad. Ang jak mo no at damat lang ang urnong da. Uray at dada iti husto nga edad no awan urnong da, awan natalgad at trabaho da, kan kurang da iti diskarte, awan lat amok iti da itatatang. Mabalin ka di nga agluto ka iti sinigang, Linda, nakaw. Ay, antisitang. Anya, Kinapudno na. Saan asyak taglutluto iti balay. Sa maysa, jak amo no anya ti timpla ti sinigang akayat yo. ay katansya to tapno maraman akman ti lutom. Ay, pasensya kayon, anti. Ngam no okay lang kada kayo, ni Jojo laangan at ti urayan tayo, tayo iso tagluto. Ay nawaw, napan ti anak ko iti garden na. Sa ita, iuray mo pa iti agluto ken kuana. Ayan tinobyam si ka Jojo. Nakaturog pa ilang, nanang. Ay nawaw, tengat aldawan. Napuyat idirabi, nanang. Kasano? Ket nagbuybuya iti drama. Kastalaan nga raw ti amo nang aramidan. Ay, anyat kayat masawa, nanang. Agnaid ditoy, tapno agbyang adun niya. Ayawan pa'y ba't ti kuna nang agluto, ay nawaw. Ay, awan pa iti pagtrabahuan na, nanang. Kasano ko ba? Kadi mga minagsapol iti pagtrabahuan na. Anya tinamnamaan na. Trabaho ti umasidagkan ko na. Ay nawaw. Nangagkuti pa nagsasauti inam itay, Jojo. Kastya mata talaga ni nanang. Makalawas ko lang dito'y balayo. Ngamakastakit din ti bagana. Di mo lata ni kaskaso. Agbaaw tulat ta ka diti ungat na. Kunamlan asino mat ngagsasao. Ay nawaw. Agtugtugaw kay latan dita. Ni nanang mat. Diyay nanganan nyo iti lababaw. Asinaw, ti urayan nyo nga agin daw. Siyak pa'y lang. Sika Jojo maak-akaran kang samutan iti kinasadot ti Nobyam. Ay, nanang, sana sadot ni Linda. Awan lang di pagtrabahuan na. Kanunungan pa'y lang amin ti dakas nga aramid da ita babae. Iso akanayon da nga agapay ti kabsat na. Tanakasad sadot mat gayam. Dito'y balay to pa'y awan ti kuna na tumulong. Saan mo tanti? Anyasan, kano nagregat ka maibaon. Jak amo kun kunamat akan kanayon. Madlaw nga gululbud kalaang tapno di ka aggunay dito'y balay. Imbagak mat amang itulod ka iti balon ko iti garden, Linda. Ay na, pasensya kan, Jojo. Ay, unay kan. Amom ka di nga inururay ko ti itulod mo a balon ko. Pasensya kan. Jakmat ngamin amo no sa dino tinangidulinan ni nanang mo kadagiti balunan. Kitno, dalang iti cabinet. Ay nawaw. At dala ang gayam iti cabinet. Ay pasensya kan diyan nakita. Makadlawa ko na. Ni, anyat kayat masawan. Sadot kang agpaiso. Nagadukat a rason mo. Na, pinagnaidnak ka di dito'y balayo. Tapno adda ti babaw nam. Ay, nawaw. Siyak pa'y lang ti pangibagam iti kastamay. No kastamay lang ang gayam. Pumanawak laangan iti da ito abalay. Ay, kat pumanaw ka, ano pumanaw ka? Di ka madanagan. Tasaan ka, alapdan.
Ni ading mamatay sumugad, pinanganak ka. Aywan nga agpaiso. Nalabit ana uma matantiin na tinobyo na tatang. Tatang, manang. Oh, anya ti umay mo ibaga. Agsubli akong dito'y balay, manang. Ay nawaw, kunak man numayat ti biyag mo iti ayan tinobyom. Ewan nga raot. Jakon kayat ijay. Wano, pinagsasawan na kanina na sitang. Ay, tangsit da di abakot. Isukit di pa iti maisama kagapo. No apay nga agap-apa kami iti anak na. Uray di mo ibaga, amoklatan at kinasadot mo ti makagapo. Si kamamot piman ti maadan iti kabalay adi na amo amin nga ipaaramid ken kwa na no di da mauma. Talaga kit di atang sita. Naimbaglaangan ta saan kami pa'y nagkalay sa iti anak na. Hay, jak kayat ti katugangan akas ken kwa na. Ay nawaw. Panagkunam ka di kat kayat namot ti manugang asadot no bilang man. Agagat ka nga mina. Saan ati kinasadot mo ti pakpakat mo? Da kamin tupay aka pamilyam, mauma kami no ibaga at di mo amo amin. Sabalin tupay at tao nga ta. Ay, nawaw! No kabaulam, aramidam. Ngam no di mo amo, agpasuro ka. Iti kasta ket maadal mo. Di ka agbalin asadot, tapno saan nga agreklamo dagiti kabalay mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.